الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على المبعوثين رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا حمدك الله عز وجل صلوات وسلام pro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam upravo deskeri familja ashabja e mu prasau kolla so gjivdingja ka le vozvishme porukencar ema ka dunia na mukrin nisara verosme sar muslimai ajbe halalen kera Allahi i tortura socidinge o ashabja to je so amalaj pejgamberes kera aliselam ачалаква дини ислам. Ко претходно маро друживе, амен дружингям амен, емдиклам, амаро пейгамбери алиселам, кокова на азаписине изложимо, само дека вакерга о Аллахи тало лескоро девел. Но коса дава насине да поштедиме, окола со прифатинге о ислами, поготово додека сине ки Мека, кола сине изложиме ко разна нападија, сине сабрджие, джико крај, за да аква дините, а не на менге сервисиримо, за да мен слободно твакерамен дека се муслимани. О случке тале бут. Јекта радава и тало Абдула ибн Месуд. Ако Абдула ибн Месуд по природа си не доста слабо мануш, лескеде прекога кадиклона си не одобор шуке ковенас не млена си не леки хајгара. Емуве кавакерен кобор слабосјан, кобор шукосјан. Пейгамбер алейхиселам увек переама ленге сине увек и заштита. Ем на дозволинелас не некој те уврединелоле. Ем кавакерело пейгамбери алейхиселам. Ва, шај офтало слабото мареа кенге, аман офтало буд пароко Аллахи азza wa jal. Сомангео пейгамбери алейхиселам акарига тавакерел. Кој кавер хадисо пейгамбери алейхиселам кавакерел Кавел мануш, барево геа, кавел пердо делоненцар баре сари планина, но ко крај тарадава на нетара кел ништо сен прашина. Која пушлео асхабија соске ја Расул Аллах, а керла джисине манушенцар, опенелас не пе муслиман. Штом дујролас не таро муслимања, и ранелас не пе копере харамо. Е макарига пралален халјоваја, увеко муслимани дикела со дикела парото велко Аллахи азza wa jal пере шукаре делоненцар. Ако Абдула ибн Месуд, кога прифатинга о ислами, дикен созначинела и душевно јачина, ту шајтове огромно котело, шајтове сона, ама нако то срце на не храбро бадјава и тало. Аква шуко, ама гело ки сред кја бандало мушрикија, лиляте читинел сурету Рахман. Уштингеу мушрикија асавко мариве дингеле, со мануш наша салило коркори пес.
кога освестингја петаро даба, со мислине на сокава керел. Дикен храброс, ка керел те вакерафту менге, дека мета иса палем кавалем качити на вкуран, им чачи паске алу. А кана панда повеќе маренал, кергеле ни песке, ни е фамилјак. Кога диклео пекамбери ал-Ислам ка керел о Абдула доволно син, више макеракал. Пушле Алија ради Аллаху ан нектаро дивеса, о Али, со мисна којтало најзорало, најхраброто менда, со мисна соснео джевапи Али Аскор ради Аллаху ан, о Алија ка керел најхрабро аменда ритало, о Ебу Бекер. Садбо Ебу Бекер, офтало тихо мануш, офтало мирно мануш, уникасар кибеля на кувела. Кавакерафту менге о Ебу Бекер со скитало најзорал. Додека о пекамбери алейхиселам сине кикјава, пошмијо мушикја и јекте влечинеле, аверте чунгареле, тритоте кувеле. Кога дикјао Ебу Бекера кава садна дарана таро девел, садна нетумен харица влач, мануш со вакерела о Аллах и тало моро девел, тумен уштене магјар према лесте поступинена, мукле пекамбере алейхиселаме, лиле Ебу Бекре, маргеле савко мариве со нашалја перисвес. Маргеле со маргеле, товаригеле копике, ингаргеле кере англалударе дјакро фрдингеле сар джуклесте. Ка керел, те уштингја тренер дивесенге то чаво, деле нека хал, нека пиел, маджанелва пелескор. Чачи паске палотрин диве о Ебу Бекер, дикен поморци дингја чала кава дини. Палотрин диве освестинела пе о Ебу Бекер ради Аллаху ан, джанена сосне прво лескоро лафи, саруловремо пекамбер, тенулове неште Мухамедески алейхиселам. И да ја о еда дик сосјам ту пенео Мухамед алейхиселам. Нама кела мена сум рахати, мена не ните хам, ните пијам, саджи коте на джавате дикав, моро пекамбери алейхиселам сартал. Кога дикля о Ебу Бекер дека Мухамед алейхиселам и тало тамам са шукар, кјадја ситуација какрел, кана сум рахати. Исто агар калавен, дикене билалеске пасокерки. О Билали жоби. О Билали на неле нисави вредноски заедници. Ама прифатингјал ислами. Сокерге, деш дженеки дингепе ко најбаро татипе, деш пути попхаро бар таро Билали ради Аллаху ан, чивге бару кало Билали. Кава керенеске. Вакер дека Олла то мена то уза тало торо девел, на дека о Аллах и тало девел. Лескоро лафи као вел, о Аллах и тало јек. А вер девел се му Аллах и аза во джел на не. Ама на мен ка керату та запи, дикено джевапи со колфаро Билали ради Аллаху ан. Вакерва ту мен муши кралор. Тумен шајте керена запи мотело, ама ни душе и таби предадинија чалморо Аллахи. Ме целосно предадинјумла чалморо Аллахи, тумен мери душа наштите повредини. Квај тало пралане макен го вела пе аменге, дикен кога мангела пе одини искрено, кога целосно прифатин го вела, а јардо манушка вела жртва шалаква дини. Ка вер страно Саад ибн Вакас, исто таробара схабија, а кава дик со циделов со гајлјака. О Саад ибн Вакас, кога прифатингја у ислами, а кале асхабе па пошмиге то веле проблеми ако кер. Лескери дај кава керел, о мочал, аке ме трин диве ни хава ни пијава.
Ем понаудорига на нете хафте пијав, са джикоте ту на откажинеато та родиње Мохамедескор. Осати бен ваказ дикелала, муклјала гар. По акшами кога ги ранела по Осати бен ваказ, кавакел педјаке, о мида. Те джанаве нјава дешуејња души си. Ем е поети клјола тутар. Ма очекујме му каво диње Мохамедескоро алихи селам. Ма очекујме това не муслимани. А кана ту ми дај, те манглјан ха, те манглјан маха. Кога дикља и дај, касади си лабути, со пенело чавола коро, дикља на дикља, почнија тиранел пеко хајбен пијеби. Пала давао Аллах азза ва џел објавига куранско ајети. Еме Аллахе азза ва џел обожајне, еме родителенге керен шукари. Ем понаудер го Аллах азза ва џел си кавела коте кавакерел, ем поштоинен томаре родителен. Саджи коте на теринена тумен те керен ширки. Тогаш на нененге почит. Со халевата раква куранско ајети, шајте родителија те нове намазджи. Шајте родителија те нове нупутиме кодини. Шајте те сигурно ту постинеа. Он према туте неправедно поступинена. Шајтале против туте ту социјално ментално ки џамија. Но адава нане туке оправдање муслиман, ту према ленде тена поступине шукар. Најбаре душмањато према туте, ту сјам дужно према ленде праведно те поступи. Кога на не те шунете родителе, ако тере родителија родена те кере не само харами, те кере ширки, те кере не саве букасу изазвинела Аллахескери холи, тога што са муслимани на не те почитуи. Дури сјан одговорно тере ромњаке. Забрани му и тали ти ромните керел меза, око неге со бешената пиен алкохол. Се ту са ромсјан, панда побинавчари тартери ромни. Ем ту сјан лаке одговорно тај сан око Аллах азза ва џел, со Аллах по Куран капрел, ја ејюхе ледине амену, ку енфусекум ва ехликум нара. Еј тумен со пакјана гарамен тумен ем томаре фамилја, таре джехене мескерија. Акава однеси нелапе, ачало мушак. А вер ситуација палале, дикјан со десинелапе и љубомора е мушрико негери према муслимани. Меѓу вас нек фамилија која ви кинела снете Але Јасир. Составимо Таро Јасир и Роми и Сумеја е мочаво о Амир. Прифатен го ислам. О Ебу Џехел е мо мушрикија ко центар еме какере и калгеленте керене на запад. На келасно пекамберен сам ледарен какрел сабрен Але Јасир инне меуидукумул џенне. О туме фамилија Таро Јасир керен сабри комарот хантало ко џенет. Лела која е Буџехил кавален попјаја те посавер е Сумеја ково ги еми Сумеја е тади прво шехиди со пелику ислам. Прво жртва со диња кали истамески тало кавален џули. Пало дујдиве муло о Јасир, а додека очаво о Амар, а чило дживдо.
Ке дја ситуација о Амар кавакел, ја Расулаллах. Вакела љумџи туте кер доваја кале манушенги. Peygamber Aleyhisselam vazdinga perevasta. Diken so desin gövel. Palo dež bež taro momenti i dovaja peygambereske. O Ebu Cehel mudarga esumeja o Ebu Cehel taro duje timija bida deskoro mudarena Ebu Cehle ko Bedr. Emkjadaja situacija o Ebu Cehel koga merelo pejgamberi Aleyhisselam dikinela kalea mare Amar. Vakela ava diko rahmeti Allah eskoro azze o Cehel o Allahi samo da zvingja pe kidova koga kva manuš nepravedno mu da kerga teredija. So haljovaja katar. Никогаш насминате сигарете пуче коркориту со скалај кабули на киламеридо. Кер сабр. И искрено дова о Аллај керела кабул. Дуито бути со требела те халова. Ала кентументаро зулуми пшалани. Ала кентументари неправда. Кергенли некаске неправда. Неправедно леля некаскоро кер. Неправедно лиля некаскоро барвали, неправедно римоган некаскери чест, неправедно некасу вредингян. О Аллахи аззе ва джел вакела иннеху лейсе бейнеху бейн Аллахе хиджаб. Помеѓу лесте малајна не перва. А да ја бедоваја со добине алакаске кергјан неправда. O Allahi kasi ka velike ki dunjaja prete mere. A kvajtalo obećanje Allah eskoro pšalari. Sar so akadila desinela pe o Ebu Cehel. Mudargaje sumeja. Diki dove pejgamberi aleyhisselam. O Ebu Cehel ponižimo merela ko Bedr. Ema katar sar Allahi azze o džel kada krela menge. Секоја ек насилнико, неправедно, ајде и сјамен пердо неправедно, джала кредити лела, чивела режиранти, овна платинела перирата, окова жиранти цидела петарлескери плата, текерелеске хајре мукалескере чавен бизо хајбе, бизо пиве, со мислинеа, ту мислинеа да леа дека хајт, Самарингјанле или дека изигрингјанле? Море муслим. Зори торохал. Зар на нету ке побарва запитар да со гаравеату таромуја манушенгер? А на нели побила ча запитар да со ностоп мени не обратар тере телефонја? А зар на не побарва стрес кога марена тери ударесте мисли не оборшлиете на мен поро боржите роден тута? А мислеа дека живото живине и мислеа дека се срекно, мискини се. Валлај обечингја палани. Allah manuşa cehnemi panda tari dunya osetin. Al başka so ajikerela men kolengoro kabır. Akjai tali poruka so trebela te halova. Emis tagar çalalem kosa kala torture so desingo vena diken so desingo vela e omere. Interesno butiko omeri radijallahu an neko bore tapis. O meri pretolel muslimani meraklijas ne te pije. Neyse, Джало дори дека кедена по мекетие те пием, моро манушанане, а мануша пошмигете гаравен по ислами. Джала кодито танане. Досадно со кака, дека джа кикјава тавафи кака сад вада вакти керенас не тавафи, ама на керенас не Аллахеске, керенас не тавафи екипоненги. Не се умери керела тавафи, примети го Мухамед алислам кикјава намази кодинела. По неи се Шивела кан умери ради Аллаху ан
шунело Мухамед алейхиссалам читна сурето Хамим, акела Хамим ема кова итало објава јасно на етенцар. Ја кари ко Америка вакерел наш бекава поетитали. И само помислила Еомерескери наш бекава поети o Allah, sledeću ajetu со што пекамбера сам емо Куранина не лафи поетеско омерјачило, и субхано. Па тогаш акава и тало некоја фалџија. Следеќу ајети нити о Куранина не лафи фалџаскоро. Емо мери ачило кочимо, па добро да сојакава. Пала но пекамбери цитирна куранска ајети емофтало објава Аллахескер јаззавоџе. Омер ради Аллаху начило. Ема катар пошмијао симпатије Омерескере ради Аллаху ан прему ислам. Шири нела то хабери дека у ислами лела баро зама. Пошмијао манушако групацијата подели немпе. O família razdelime. O meri honanga spremi nelape, čivela pisavija